Mizo fight game channel lo thlir thin tu te ama sign in zawain che bele ve kule tun tuma kan video ve thung chuan thathar July ni som pakhat maya fight nei tur octagon chunga hun rai tak a hmel kan mu to lo Irish fighter Conor McGregor ron le na Canada sport journalist lar tak mai Ariel Helwani tun haya kom na chungchanga Conor McGregor tu sai poimo zual nia ka hriate aran sai lan na nei karan tum vele nga hei mai ba hian UFC pound for pound ranking a pakhat na din hun rai tak lo lo chho mek to the guest sun fighter Islam Makhachev fight nei le tur ti chian ani to thu te soina karan nei vele do na Islam Makhachev an ama chan tur fighter ian garry ne na in ma chan tur chung chang te po ran sei tel khatum vele bok do na ni chumi ma chuan thli tu te ama sign ka video te melo like saka ka channel mila subscribe lo te point milo subscribe chun zon sak vele vek turin karan som non vele vek chuni tin soilon to thin angin comment section bula hype te poku milo metel sak vele thau turin karan nge non vele vek chuni kan video bul tan nan Islam Makhachev vele ian garry te fight nei tur chung chang chu ian sai ma sa vele thung ton ang o ke som sari huang in el na hun rai tak the guest sun fighter Islam Makhachev an ro Ariel nuwa UFC weight division paniat champion ni tumin lightweight in el na tanga ai rit chok le fighter lian jok ta tamna welterweight a Islam Makhachev an hari na sana welterweight champion dilai Jack dela madalana ne a UFC welterweight kong ran a shen chunjom lai dekha mani me thil teng mani se Islam Makhachev a fans tan chun arai le to viewa the guest and fighter Islam Makhachev in sol muchak tu ram sang sang fight fans chuan Islam Makhachev fight nei le hun tur hi hak hel takin tlum te thlir tak meun an lo thlir ve mek bok Islam Makhachev an ni kum top November thla welterweight champion dilai striking nei tha MMA Islam Makhachev ama chon ma UFC ne lo la nei ngai reng lo Jack dela madalena ne a UFC welterweight champion kong thren ro pui taka a lo chuan huwa kumina a fight nei le namasbar turin Irish fighter palian le tlon tlai tha MMA fit du le insist thum zat mai sang ian macho garry ama chandon ti thu ti chian ani ta welterweight huanga champion kong thren kol atanga a title defense nei namasabera a fight nei tura Islam Makhachev an fighter name a ma chandon lo chiang ha le fight fans sang ha le MMA Islam Makhachev la ian garry te in swali thale le pek mai August ni som panga UFC 330 nei ani dona fight fans chen khat chuan Khabib Nurmagomedov le Conor McGregor chu kan mu tak lo chuan Khabib le McGregor te yanga the guest fighter le Irish fighter ian garry te in ma chantura an ni tluka mu nom turi an big chuang don em ni ti te pin an lo soi tan hial to UFC an jin kong zo meka vai khat ve ve chaklo nei fighter pani te mani se an chaklo na chanzo fighter danglam an ni je chu fight fans tam zok chuan kan hai big om lawa Islam Makhachev an UFC fight masak bara kum sang ni so panga Adriano Martins alaka achaklo bak UFC ama hanne thaitu ala tong le lawania Islam an UFC chaklo result anei train tuna kumsom chuang lai mai vele tonia Brazilian fighter Anderson Silva record UFC azona chakna chanzon rai thaiber tum som prok chakma chan record alo siam to chu Islam Makhachev hian ni irwala UFC chanchina record khum har tak siam bel turin Islam Makhachev tan ian garry laka ne na chana tok tun hai chawa Islam Makhachev ro puina suivul thar le tu ten ngai dan thar annaya a UFC fight nei masabera knockout manga ne na changlo Islam Makhachev ne na lo changlo to chung changa UFC fans chen katin referee khan ati top ma ani kha fight kha kan an la chon Islam khan tho chho tuma ain siam ram don lai takin referee khan ati top ania referee khan ti top lovin Islam khan fight chun jong se chon tu ma helo undefeated record ro pui Islam Makhachev ala nei nge yang ti tia sai tu mi thanem tak anom thara amaro chu thil kal to animeu mai sia the guest fighter Islam Makhachev UFC record undefeated record hi aom thai ta big chuang don lo tero kan thretlanga mase Islam Makhachev ro pui nei chu bel chain aom zel thongani tero fight fans a shiat chianani ibul tran na afu chuan azad vezo angani yang ti tong kam hi Islam Makhachev UFC fighting career soinan chuan thil le ling thok ani thunga a UFC jin kong ma sabera chakna changlo
Islam Makhachev an tun thlanga UFC zinkong zo meka tlom ni mel ala mulo chun zom zel Islam an alo tlok to na ta fighter thazoka aron pian chua hi Irish fighter tha MMA thale le pek me ahma chan tur ian gari han alo la fu ve ani che kang chu kum sang ni som ni pali kum top December tha safkat rakmanov nen hai ma chan truma at sak lo nu octagon chunga ian gari ron thole na boruak anaviawa welterweight huang kut thlak na MMA ahma chan fighter ta reng knockout de uzel mai tu Carlos Prates le UFC welterweight champion kongren lo sheng to Belal Mohammed te chu safkat rakmanov laka ne na achan lo nuwa ian gari hen an ne ve ve a ian gari an UFC a fight anai nuwa an ne lo om chun safkat rakmanov ero liam nei lo se UFC chanchina fighter ro pui berta jinga chertel tura fight fans a hual lok le bai se kha ani miawa hei wang hian safkat rakmanov laka ne na lo chang lo to ian gari hi soinep thai ani lo tin soila kan soiwar lowinari nom Mase Irish fighter Ian Gary raw poina sainep tumtu te chana nero araw nga chung in ne tok takin safkhat rakmanov kha Ian Gary hian alo machon to asin tin chana kan pele thayo me Irish fighter te zinga Conor McGregor nuwa title chu le masaber ni turin Ian Gary po hian Islam Makhachev kan sailan tak ang tau khan UFC a tum khat bak lo mala nei lo ti kan sailan non le atula Islam Makhachev an UFC zinkong zo ne na achan lo nuwa har tharna achang le tak ang mai khan Ian Gary po hian har tharna achang chho meka ulai mang chho mek ve fighter pani te in ma chan tur boruak angai nom chho ka pang ni kum to November tha Belal Mohammed an ne zo post fight interview ne khan Ian Gary an lo ngai tharu la welterweight huanga pakhatna welterweight champion lo ni to chu ka ne ta tuna chun ka ma ding tur hi Islam Makhachev lo tu dang ma anom lo Belal Mohammed hian min buan thla lawa Islam nangpoi min buan thluk churan tum ta cha arang thayang berin in ma chanang miang I kong ren hum him turin na len fel lo ila nei ti shela khovel welterweight fighter jinga thaber Ian Gary ma chan tur hian arang thayang berin contract ran zia ko la khoi mun po ni se nang ne na in ma chan tur hian ka in pe raga ilal na ka ti top sak chenga I chakna record kal klong mek lai hi ka thai chiat sak bawang chatin Ian Gary an Islam Makhachev achawa kumin January April le May khan UFC welterweight wanga Islam Makhachev le Ian Gary te fight mu nam tur hi kan lo muman thel to a ma se August ni som panga in ma chan tura ti fel an ni le tak jok sia chon UFC 330 Philadelphia lama UFC welterweight wanga Islam Makhachev le Ian Gary te lal na in chu na boruaka in suan mu nam tak hi kan modon ta zokani engpo ni se nga le somwal Islam hian aya inchis nga don maya sang Ian Gary ang MMA lian le sang a UFC career ala machan ngai lo nia hei hi Ian Gary machan tur Islam Makhachev atan har sat na thlen to ani thayang MT te kumsom thum pali upa Islam Makhachev hian kumsom ni pari chaw upa Ian Gary la ka hian hun rei lo te kalta chak jok tura rin kai jok hamzat te ilia to pare te hau ang khan ne na achang zo lo ve mai ngem ti te chu fight fashion khat te shiat chak chan mai thailo zo na ala neria kumin fight ka ta chak lo jok tora rin kai ten ne na an chan chho lai kan lo mu zo te ang thawin Islam Makhachev farau rel hi Irish fighter Ian Gary hian ati top thengem ti chungchanga zo na chu ka channel lo thlir thin tu fight fans ten comment section lama in chan tura garanda masavele thung don ani Bonnie said the guest son fighter Khabib Nurmagomedov le Irish fighter Conor McGregor te melan dun thaina turem chang fight fans ten Islam Makhachev la Ian Gary te insola kan mu thoi dona UFC thuthar au mek zela news red toma thil dom lo kan ti don nge fight fans atan Islam Makhachev fight na nung ber kan mu no fight te po ani ve thut tai ti hriata ngak lel taka Islam la Ian Gary te fight hi kan nga chole wang hi angai le tari ani Ole Islam Makhachev la Ian Gary ma chan tur chungchang chu kan du tok le ri donanga tun haya UFC ron kir UFC chanchina hu hanga bermai Conor McGregor interview nei tharber chungchang hi I han sei kai chunjam vele ngal mai donang o Ariel Helwani a interview nei pito Conor McGregor nena iron kir le ta a oi omlo hial zo ka thian kumnga non nuwa ilo le ta tin UFC kumnga nuwa fight nei tura ron ki le ta Conor McGregor nena asoya McGregor pathian wangani kumnga don ani to ba ka UFC world title
chat Mendes ne ka shen masak bar atang chuan kum som pakhat lai alo liam ve ta bok tin Ariel Helwani zona chang chun zom Ariel Helwani Conor McGregor laka a zo na masa engwanga UFC ron kile ta nge ini ti te Michael Chandler ne na in machon tur thul le ani chan chung chang te UFC lama Conor McGregor contract nei mek chung chang te chu Irish fighter UFC weight division pania champion lo ni to McGregor chon changin in elna competition nei hinnuam katia he in elna tual zola karon le de poi ka hlim le eng tik ni ai ma chuan karon ki le don ani ti hi karil ru ala ring fowa ron le tura in rin le na hi ka nei ngai lo karon le na fight tur poi ka fight jingkong pakatala ni awangin na sa takin karil ru po ka petin Conor McGregor an Ariel Helwani zona cha Ariel Helwani Conor McGregor laka zona anei kum ni liam ta khan Michael Chandler ne na in ma chon turat ti in lo ni to bei sei lok anga Michael Chandler ne na in fight de thei tak si lawa chuan mi tam takin tun tuma iron le na boru ka ngai po hian aron le tak lawang fight main ai nuk dok le ngai don ti ten i chung chang an soya kei eroin chuan lam siam chi fighter in lo ti hi ka thung ro khot na wangin tum khat in nuk dok ve chau ania Michael Chandler ne na in ma chon don haya in nu do ta ka wanga il laka rin lo kai lo ang zong mi pui tong kam hian ati pui pha chem tia Helwani zona chu McGregor chon chang ve lein mi pui hi chon a chelam emo a thalam po nei se an ngei dan an soi mei zela kum khati chung lai mei kha karon ki to lo bok nen an ngei dan an lo soi ne ve me soi thei ka nei lo ma se an ni ngei dan hian min ti poi lo wa karon ki le hun tura ka fight nei tura hian ka in sor binga karil ru po ka pezok mi pui ngei dan a boi man ka ne lo fight ka nei don nei in po chana ka nei tia ka film khur tok lo wa in ti swal ka nei thin ti in chiain fight kem lama thei to pin ka in po cha thil tam tak po ka zerbel bok ka tan chuan he in la huanga ka lo in lan to na zong fight ho ka chu ka warm up ang la ka khanga ya tuna chuan ka dang lam to le training ka nei dan phunga tum tam tak ka kut le ke ka lek chuaka fight game tren khatin an mu ngai lo tur khapin ka kut le ke lek chua hi atam thin vio chuta a thalo ni tura ka ngai ka man ro man tur siam tok lo ne ka chet chu ka da tha a tha jok chu thuru chuakin fight ka nai thin Michael Chandler ne na in ma chon turati kan ni khan ka in pu chana kha a tha viwa round klon me tum tam tak striking nei thei turin ka in pu cha ma se kan fight nei don mai atanga kar thum vel loma UFC ramin video shoot an na ya kai le in gat ka lo wa mu mal si lo nen ka ke zung tang ka pet liek pal ta khania nat po na le tum danga po liam ne ka lo nei fo lom tin ning ma za chung kha chu aziam hun ka hak he ma se kan fight nei hun ni tura lo nai zela ka ke in dam lama pan chak si lo he tiang ring wata fight ka nei ni chuan mi pui be se ang in sual hi ka thlen tir zo lo mayang ti ka ria fight nei huna fight thlai thei lovin mual phoila ka na nei chu chuan lam vek ani to don si lo thei lo nin ka nga ya ka in nuk dok ta kha ni ma se khami tuma kan film thur tok lo wanga chunga thil thlenga wang khan ka team tenen thei top choin in ven na ga thatak nen thuam fam kamin training session ka nei chau char char to a ka taksa po adik chho viawa ka ril ru le ka ngai to na thlengin engkim adik chho to le pathianin ti swal nei ngai lo ti ko sia engkim hi chan nei thleng ani thina wangin keima a tha jok ron chok tur chuan khang te po kha ka chunga a thlen ve angai ti ka pom tuna chuan UFC huanga ka ta tu le ka chan tu ron lam tura ron kira ka in ngaya ka lau chan to zong la le turin ka ron ki don social media ka training lai him tla vel mu tam tir chu hi ka tum lem lo ka chet lai in mudu ani chun atak nge in July ni som pakata ka ma chan tur Max Holloway nen kan in chan huna in muwang Max Holloway hen ka level min phak lo zia po in mutuai don heng zong hi thlen tir ka chak to la tin Conor McGregor Ariel Helwani zona cha Ariel Helwani mi pui hian fighter tra Conor McGregor laka rin na an lo nei to thin kha an thei hil zota ingayam ti te Twitter lama i post ka mu ka ming hi in za thar le don ti te ba ka ikizung tang ati atanga ildiam nei nuwa tuna kum ni lai aliam to dona ngatinge hun dai tak nuwa heng chen fight nei lawa i om ti chung changa Ariel Helwani Conor McGregor ne na zo na a zo ben chung changa McGregor chuan lo ngai reng ro tuna chuan min la ring lal ni mai thei ma se karon ki le huna ka vok let na dan tur hi in mu huna chuan in ril ru in thak ngai don Michael Chandler ne kanin ma chan tura ka in nu do nu atanga
kum ni nuwa po fight kala nei le nei lo chan tia min zo na hi chu contract min pe tu UFC lam chan tur dia keima chan thai ani lo ti na changa ama thayang bera ron ki le chu ka du thu samani ti na soi zui Ariel Helwani UFC Conor McGregor contract nei mek chung changa zo na chu McGregor chon chang chun zamin tuna ka contract a hi chon UFC tum ni fight ka nei dona July ni som pakhat le na kum sang ni som ni basari April thla ani yang hati in car hlat du ka contract min pe hi keipon ka thiam bik lo ka fight an mu huna le so mu nom tak ka mu tir huna ero an tidang lam le theima na ti na changa Ariel Helwani zo na Paramount le UFC thodun huwa pay per view ti top ani to a he fight a ilo tur hi angong pha ngem tia azo na McGregor na chan let na ka hlut na ne na ngai to a ka sum lo tur hi a in dem lo ma se ka fera thatakin kanin siam rem nin ka ria UFC ka mangaya he in elna tel chun zom le po hi ka du ma se ka lo chung chang ai chuan ka record ka khum don chu tu rolling ka tan chuan sum hi ani ber to lo sum lak lo tam lama props li sa ma ka lo thoi to amara chu lan ber zel tumna rin lu ka pto lo sum hi ka ngai poi mo ber lo ka dang lam to le ani ka thian tin Ariel Helwani zo na McGregor na chang vele Ariel Helwani and Conor McGregor na Spanish fighter Ilia Topuria in chat phung le in anna in nei thina Ilia Topuria chatla kan han mu hian in anna tam tak in nei in ka ria in anna in nei vereng reng ni siam tia Ariel Helwani zo na Irish fighter Conor McGregor a chana kan inang donem ni ma se ka ta tu ka tong kam le ka chet dan le ka ti dan engkim ala ka ngai na fighter thatak po nia ma se complete fighter ero ani lo geji ama chon trum po khan a che dang phung kha angai renga adang lam tam lo le ke hi chu min angai lawang ka kheri ra voi khat ka mai thi sen ka in mu ba kha in la mu lo kha tin Ariel Helwani Ilia Topuria chungchang azobel na McGregor na chang chunzom Thathar July ni som pakhata October chugaron in lantur Conor McGregor hian aron ke le na fighter ama chontu Max Holloway chu kalau ne to nu ka fa pa ni hitin Holloway chungchang soya heng mai ba ka hian UFC ron le na le anun dan phunga sum ama chuan ber to lo thu te Biden na ruam thuk baratanga pathian amu ta dan te a soilang tel bok oleng poni se video to blam kan nei le donanga kan video kan ti to main clear tu ten Conor McGregor ron ke le na fighter Max Holloway le McGregor te na chantura kum som pani kalta Conor McGregor alo ne to Max Holloway la ka octagon chunga kum nga lai mai amel kan mu to lo Conor McGregor hian ne na achang vele thaingam ti te chu comment section lama i han soi kai chho vele hlom donila chak tura kan rin jok fighter te boruak nge sang jokang chaklo tura kan rin jok fighter te boruak te po hriata chakom chho viota pone se mizo fight game chana lo thli thin tu te in zawine hun man nom le vekule